Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado ana phanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Karlitang bina ing tipia phan ahok perakang sai longnang chi pusi Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong ITPKA asong pen ke hang padopon. Lapen alang liphan chom mi phan mi kedodun pamechia phan milur mate candlelight kai pidun si chom mi along kachelodun pamechia phan akarjong parabdun pamechia phan hirjumi hangpi lapen ahok pet labang pho aphan sitami justice kilong pamechia phan Karbi Anglong Autonomous Council mate team Karbi Anglong CEM EM MAC MLA MP pen danglok mesen pen ahok perakang sai longnang chi pusi kehang padopon Sonsi ITPKA asong amai phu vai song terang lapen arisang ho atum pen ing tang kring pen mate ing samjin pen chikimopo Sonsi nipai kriser kep ningkan suri hinira inkoira pho arningkang samapor dongmukak ahithialong mate longkam teron akumlin abirialong Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong ITPKA asong pen karlitang bina ing tipia phan ahok perakang sai longnang chipu pen alangli phan chomrong me kedodun pamechia phan milur mate candlelight kai pidun si chikimo asai mate ajai mek deng ponsi ing samjin pen chisongpo Lason si kedamtang antame metang Karbiatum ahok pet a justice kilong pami kavidet ajoyni ningkang samsi chepaklang ponlo Lada Karbi Anglong Rotary mate non kedobom BJP asor karatum beti parhao beti bachao slogan ki pavirdet khangjanglo on partami CEM EM MAC MP MLA atum metang akhai alongri kachinghon kang arpik ajoyni penang akisung chechak nanglo Ili tumakai ahok petki lasi arleng kite kidingatum ta donak asonlo metang akai armu apai katilang kapangkre ajoyni inut leke konlote ko anni ke kona sonlo lasi ITPKA asong penta ahok pet a justice longvek nang jipusi ke hang padopo lapen ahok pet akang sai longle pulote sodak pen jesong ponchi puta CEM Dr. Tuliram rong hangapan pachini Baskarong Piripo Karbi Anglong News Channel ITPKA asong ahin pen pinidak dharna dolo dharna pu ke do palam bang ke ili tumta social media long tami news long tami li tum theklong prong people theklong prong ke ili hey so ili Karbi ili so injira phan to lang rem dat la tainut kali la ta haini kali ta dang tam bang piang itum la chok te data le tum chipu polotong te emena munit pinak lo chijong le mena munil le rong Stephen Hanse la somunit la phan ke dalal poda chok le cham poda chok lo alang joine non ilitum emena munit emena injir so apran siwaina ko Hennessy ini son ke ilitum ta lang jo se ili Karbi Anglong harat tum antala support bang chisong langi dharna dunai chu hadak kachetong dun kumrang so SYC ponon KSA ponon Women Justice sumpono asong tumta chitong dun lo misen lo cerab nang pusong hijan an ke hen sipini nili tumta ITPKA asong hin pen ke dak dok maka hi chilong nili tum dak song lo dharna dolo hen sila tumhan inside vek mane un polotong te kok thak nang pula da holo lage justice polotong te la ke kalang ho justice lo hen si la tumhan bangke amen ke pini ke la tum long at lo Stephen Hanse laphan bangke lage kecheng silo lahan ke lage nebek lage indang bek nang Robindra Singh Nepal pen bon lage rana Abdul Manam Borpeta Satya Charji Lonka Ayan Chaudhary Madhya Pradesh latum phan ke ingsa vek na po ko kok sinili hin pen nilit ma songa hin pen ke lage hitung ke thano lage nebek ingsa vek na po Labantela soputak nalitum song ko antong chisong pini ke nilitum ITPKA asong anvek jo ako nili pudam ingtung lage chipunang hedi Karbi hijan polotong de Karbi Anglong alam chipuna chu nomorta ITP phanta nogau ke di keno daglo chela no daga song thengong Karbi Anglong tim Karbi Anglong tum nonsong pupu tim Karbi Anglong pupu tum ke jak kong tipik tum lason son tum lason sikilem development man dia jan man development chota kati
lahaya putak talang latum inu dabak MEC statement cipi luma de nogau tum sinjir lason de justice long nai chu nogau la nomor tang tipi hanta non son binang tipi hanta latum inu dabak CM mani ninji bang dole statement pi bang dulu ma jadi latum ke jakong orang tumlo council kar yang long cari tumlo tim kar yang long bu cipu tumlo dia podo latum inu te statement cipi bang de malah tum vote bank phan ma mate moneng MLA election phan to mate bukidan mapina lagi so esok sele namrata ing tipi phan justice pipe polam thak justice ton ta long lelang po thak na litum sona puji karbiang na autonomous council ba long lelang pubang ke tulom ke ne nang cek wanel ta latum phan life imprisonment tong ke pilone mate kok khatok lo ne lake hanga birta ta pipe apo council pen ta laso puthak ke thang ta so putak na karbiang na autonomous council man pilo puji namrata ing tipi la bang ke a hoka hak pulotong te latum ta karbi khaisul phan ching hon pulotong te latum ke a chap ke non hope non ili la so kes la ngam pulotong te un pulotong te ilin dak chaban der ni ngana so pulotong te chaban der ni jathan nam pulotong te apthang alam de karbi ang si kang chilang so ta ghotna dolo yelan ta ding dam dele he karbi ang si ghotna dolo ta latum che pon der mate ta non ili tum tai mi thang so lu dolang rem dak he no tak ano so sim ta un pulotong te la so na so kes ke kun dak chaban der ni nani tum matha teng bote la binang tipi phan ta koson la song akes pang samri pustong matha lason pulotong te non jola ke theke ding tum council tim kar benglong chari tum ta lason pulotong te kon nasi justice ke long hele la tum ta inung arjab du nei song tum long song chelang le dhorom chelang le ni polo tum eso indi man jo pini ke binang tipi si ke polo tumi ke amra nomrata ang tipi si polo pini ke ni so injir ta pota hai ini ni supita pota hai pamane ne korting dira suta pota hai mola sonoma tum nang mala tum tamu pamane ke la tum da che phochero ta pota hai wa halo suma lo karjab don poke la tum non so la tum nang do don clip polo tong te Nilip constituency along puthot BJP a party master ning ajai me kapaman po Lakha inkoi ra pho Nilip MSC constituency ke parlo chukela pachu aklamalong puthot BJP a party atumpen master ning a program paman po bangso along CEM Dr. Tuliram Ronghak lapen team karbi anglong atimatum ongdung pen chitong du lapen bangso master ning along ongdong asong mate congress APHLC lapen kapre a party atum BJP along chipa ongdung si BJP aphan anso si jakong pidun chulo Nilip along tang kring atu BJP along chipa ongdun lo sonsi Sunil Tiso Jiren Inti Sadhin Teron sonsi kadukawe bangkrip hora bangki amulu katum pini mass joining dun tang tenon angton alam thile arjupon lo Nilip chokiala pen R1 Teron report Karbiang News Channel laso parliament nang chokchi sida next parliament laso winter parliament ahot November December laso hot parliament ahot kang sam hoda parliament hoda bangke konvek po pusi itu manchu ke cetong dam home minister pen ini tu manang pachini dun lasola lejong si choklo pulongte itu bangke da department nang batpo lapen ke sit dikira pria dimang ke sit hongkera pria bangke inglong sotum sit thurlong chatpo sit pria bangke sit ke bangke lake inglong sotum da thurlongji lapen sopa thurlongji lapen ke sit troga bangke la bangke nominated la bangke lasi ala ta prabjin pen chun sir tumi PSLC penalty ha ami pi kai bola so lake ni lifan ga hiu jumil alang tum ka chini ne polo lake alang tum ke areng loklam pen pulo political conspiracy lo political motivated alang tum political alle ke long ji fancy alang tum ke claim lo etina tum chini lo council sing se aprang 1952 51 aprang ke bang atuma aphan ke longle pota piola se council avelang letu tapi nili ningje dak lo parokalam na ningje lo alenglam na ningje lo na tum media tum da do Beskar Benglong ta do tumi harokata do lapen ke dak fuluni da do potakeron ta nilidin ke do hot ke inglong so atum pen akapre ke fan ke longle pota pipi portimia ke mang ta inglong so tuman sipi sita pg ta 1951 pen 52 aprang ke bang atum council seng se aprang
ke bang atum bansi long le pota ke long choji la tum ke a po long le la aso po long hala bang ke sita non ke bang mi na Jharkhand ben ke bang ji pu Bihar pen ke bang ji ho Manipur pen ke bang ji pu jai ka thar ga ni ye son si tribal long de no ka tribal ben adak India long bang ana tribal tum hanta long le pota pinang pota ke tribal land buke kali paragraph 20 long alang li bang ke A B C pu than the sub paragraph 1 2 3 lang than the paragraph 20 long masi tok lo je sub paragraph 1 long bang ke North Kachar Hill district paragraph 2 bang tok thulo sub paragraph 2 bang ke dake Karbi Anglong district 3 long bang tok thulo da bang ke Bodoland territorial area pu itu me Karbi Anglong habar posi dake tok dak lo la constitution long masi la selang li ke rar phan ka pamang hura saing ne si claim sana lagi ang tol masih pota PhD bukan ini je bos. মানে 1952 পেন 51 আ প্রাঙ্কে বাং তুম কে লং Lagi ninge tang lo di sana. নিঙ্গে দেখ লোকে লাগে এতে নো না ফিকে বাং তুমি পিপি পুলো কে মই তা নিঙ্গে লোকে নিলি কাইদা নিঙ্গে লোকে লাগে এতে আপার গেলাং তুমি যে পিলো লাগে চিনে দেরো লাগে নিলি কে লাগে লাম পাতু দে থাকে লো হাতো কা নিঙ্গে দে সন ওপেন কা নিঙ্গে তো রারা মাই পিলো কা নিঙ্গে লো না তো মিডিয়া লং কা নিঙ্গে লো যে 1951 পেন 52 আ প্রাঙ্কে বাং তুম ভান কে লং লে আথে Karbi Anglong ke ceng ke ilitum ke chairman ta CS Bus plus hote DC da DC la pen ke deputy chairman ke la ke Jonathan Pathok la ke Asami samuni Jonathan Pathok apu la si along li aron ta ni tum ke enduna bang ke 1886 Assam land ekating mesin tum ke la soteng ke tiar Karbi Anglong Assam tum da sekian lang la pen itum da la sekian lang la soteng ben si council ki kim cheng ben si la so longle phelang aron la soteng mesin da nili na tum arjulong bang tene na kado we na non tribal tum longle pota piaji arjulong mana ni na tum le nang thano to tela selang tum e kaita nili ninge je alam si la ki rara pan ka pabang hujia saing ben si klem la si alang tum akam lo alang tum ko anwa me phike kai laga nil pan ka hir jumi सब लोग la borpung tarapung la tomar damuni pin tar la longli gang lang thi pen ma. non ke barikha mati di contractor fan allotment pier lo la tum fan ke claim ji fan ingkan ini apor pilo government pen order pilo la silang tum ke chola soteng ben cepetang Dolamara Cultural Complex along Karbi Anglong District Congress Committee new President Rotan Ingtiaphan welcoming Lapen mass training program Kedengpo. Lakha Inkoidatrop Duabarguri MSC constituency under Dolamara Cultural Complex along Karbi Anglong District Congress Committee new President Rotan Ingtiaphan welcoming Lapen mass training program Ajaime Kedengpo. Rotan Ingtiaphan welcoming Ajaime Kedengpon along Duabarguri Mondal Congress Committee President Budhuson Langnepen Kacharipon Ammai along Duabarguri Mondal Congress Committee Secretary Dimson Rongpipen Aluhi Pachinipo. Bangso Ammai along Kachetongdun Lake Karbi Anglong District Congress Committee new President Rotan Ingti Sarupathar ex-EM Jogot Singh Ingti Bida Singh Rongpi ex-President KADCC Lapen ex-EM Karbi Anglong Autonomous Council Lapen ke Prodip Diphusa ex-President KADCC Sanjeev Teron GS KADCC Mondol Teron GS KADCC Penchenglok Congress along Klembang Phiatum Penang an Chetongdun Rinti Lapen Congress along Klembang Phu atum Pencheng Chelang Petpen Japi Juri Lapen Dolamara Cultural Complex Salong An White Pachejeng Ponsi KADCC new President Rotan Ingtiaphan Kangthum Karne Ajai Mektame Enpo Lapen ke Pini BJP a party pen 77 families Lapen APHLC families Pangrum Petpen 79 families atum Congress a party along Chipa Ogdun Rinti Meeting do Bomahud ex-EM Rotan Ingtipen Kaning Jepon ke Hanboka Harlongbi Vilongbi College Daithor Model Degree College Daithor to Rongbongkhat Black Topping Ali Anta Congress Sarkar Kachari Bomahud si Kiwanlo Sitame non BJP a Sarkar si Chirai Pon Laputa Ning Jepo Lasi non kivangji Ninkan Surihinira Inkoidatro MLA election ahut ke Congress a party aphanle pahai lote development ke wan thuli poputa ning jepo Duabarguri pen adverse on ko report Karbi Anglong News channel Timbo mafida chododela mo penle tum XMLA hemsing ti suploke ani sini tum parku pahar nat namlo
हुलांखांग अनाथ हालादाक जोदनी की आर लॉन्ग क्यूलाई नहीं के 8 बছर लॉन्ग 3 लाख CM चुलाई नहीं नॉन बैंक के 80 लाख CM तामने कार्बी आंगलोंग अनाथ आखिया दात के पांगलिम पे भेरे थांग तबे नॉन लो मोटरसाइकिल के चुलाई थेराक रे माला आरी लो प्लॉट सी के चुलाई लाहे के तुम के हाँ हाई सेकेंडरी की पढ़ाई उसी क्लेम कर ली अल्लाह भाई केस भी नहीं रिसो yang tungge ba ni tu CM da ke claim pon ne ta ri lo plot lang plote mo chingkoi dupte ko pilo ma lo dai poke ala phan case bi nahi same on you to rong ha for driving recklessly and without holding the handle. This is a very bad example on you. Ekdom example ke heng non nai chalang paklang lo therak nahi case pilote case dukagila mo sarkar velo plote hedi nepo non dame anibang motorcycle ke sulai hi joining po lai thang ali be lang tum ke claim bank ke alang non ka phere nervous lo dikha alang hedi nervous lo 2026 lo bolte sarkar velo ke अजीब po hala राहुल गांधी पुआ लो के जिस दिन यहाँ से कांग्रेस सरकार बनाएगा उस दिन से ये हिमंत बिश्व शर्मा जेल पे रहेगा ये असम की जनता ने उसको जेल पे डालेगा लसन दाग थाक सी कार्बी आंगलों सी हम 2 लाख पे कर ली 2 लाख पे है लान की चौहू कॉन्ट्रैक्टर है तो फान पेमेंट हमासी अभी कांग्रेस अधीन होत के हाँ सूरी कैप पेन दांगलोक हाँ अलग अलग तंकास में लद्दाख तुम सी के क्लेम भो बोर्ड जुरिया तोवार भी थे था दाग धुनाम रंग फार तुम सार को तुम सी के क्लेम लोगे दी नॉन गावी कहते स्कूल हेम के थे पेन हल्ला फील के सलाम पेन दांगलो नीली सी पिलो के अंदर लाता लाहे दमे दांगलम कॉन्ट्रैक्टर तुम सी क्लेम के नॉन के पेमेंट वासे अभी कोना लोग के दो पो लासी बांग तुम पु जोंग सी आदि चो योंग सी व्यापारी लो पोते हदी आराता सो तुम दुख पो ताकि सर हाँ भूत चोरी का आज़ादी तो नंगे तुम तभी कनिंजे 2 लाख बागे अना होंग ला बीजेपी तुम बागे पकला भूत चोरी पोला में पकलांग दाग लो के राहुल गांधी तो पूरा खुला के दिखाई दिले कि मन भूत चोरी होइसे कोन की चहुमा खाली तात नेशनल MP इलेक्शन चोरी हुआ ना खाली विधानसभा चोरी हुआ ना आमार कार्बी आंगलों ऑटोनोमास काउंसिल तुलिराम रंगहांग तो सब चोरी करिले हितो काने हि कय ना EMMC अंतर ओय हल्ला नकरिबि तहति तो हारिसिले মই जिकाइछु पुपुके तामने दाग इलेक्शन जीतु MEC इलेक्शन ता तुलिराम रंगहांग के रात अनिंग के हांग ले जीतु रात तुंगे पहाई कली अलांग तुम कि चौहुसी कि चोरी सी कि चोरी करके उन्हें उसका MEC लोग को जिताया ये जनता ने उन लोग को वोट नहीं दिया वोट पीपे द पब्लिक इन जनरल हैड नॉट वोटेड फॉर द BJP but there is a huge wood thefts in Duar Baguri and in Karbi Anglong for formation of autonomous council in Karbi Anglong lah lo lam bang non tribal convention में मेरी कोटा को रसोला पर योसी पीरियड में इतना अखाई फन अखान हो दिसिना माटी तो इतना हेदिनाও মই কৈছে একটা নন কাৰ্বি মানুহ কিটাই মোটা ৰহিছে কৈছে যে স্যাৰ আমাক তো ইটা তো 15 বছৰ লিজ হিচাপে দিছে মই কৈছো আপোনালোকে তো লিজ পাইছে বৰ্তমান তো আমাক তো কি কৰি পেলাইছে আমাক তো ভূমিহীন কৰি দিব এতিয়া ক'ত 18,000 ক'ত 13,000 ক'ত 6,000 ক'ত 1.5 লাখ বিঘা কোন আমাৰ মাটি থাকিব अबे के लासी 6 शेड्यूल इंटीग्रिटी दो 6 शेड्यूल जीतो আছে आप दो हाला प्रांग पेन के बांगा तुम जिए जाति हो जिए हक আগত जीतो के था तो अधिकार আছে নতুন के बांग्लादेश पर आहिबो इतो আমাৰ নাই इतो দিয়া নহব খালি কাৰ্বি আংলং হয়তো কোতে ভাৰতবৰ্ষ আৰু অসমক অসমতো নিদিয়া লাহান লামাকে তা তুলিৰাম ৰহামাকে পিনি কিনি ইয়া কাপ্ৰে পানাপ কিনি ইয়া প্ৰে মানসি ৰং দিখা আমি দা ক্লিম দা ফুটা ক্লিম দা नार्भास लो गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ काजीरंगा ला कोहरा आलम नॉन ट्राइबल हन ओंदे ला सम हाला दोस्तिकिम मेंटेन पिदात ला बांसा पथा माने लाहाया बांके नीली तुम हुद्दोमा नीली तुम हुद लाहाया बेके कुपिए पसिन नन दक ला लांगदाम लो पोते अंडर BJP रूल तुलिराम रंगहांग बांके थे डेट लो कैपेबिलिटी ऑफ डेट लो लासिनांगली तुमांगी पुजे बांके तुलिराम रंगहांग इज नॉट अ लीडर तुलिराम रंगहांग के दी इनु रात के जा बांग फुकाली रे थे थेला
la chujeng thek da di Himanto Biswa Sarma kaning yelo pupo people lo Karbi Anglong rat phan pa therak bang la ke nona phidun to jumda therak nahi people lo therak le det ke amoy ke malis akeng ke malis bang chot ke Karbi tuma jitu ari cho anong nam ki jor bang lo ke Karbi tunga ari akeng odi bokoli ma od manan tu nang thak thamani od magoli hala bang la hai kam jik lem chot ke ante la si so minute ke chiplang play la si Karbi Anglong rat phan anta janai lo mani ki pabi thude ji buani sini li office long wang lo je chihut chiput po hala so chihut chiput nang ne phanang en pakka mane pulo nang tum pi hai hiti koli pilong le cho bai dam nang tum ki pilo pulo te hadi nang tum ke cho thai nang pulo ji pu adap ke avi delhi lo ke dika adap ke avi sita nali tum ning thelo dwar baguri arat jitu press tum bangke akais tame alang tum paklang alang tum phere a hokalam democratic country lage democratic country pot see 4 pillar of democracy de executive judiciary legislative lapen la jitu media ke dovek nahi until and unless la so bosu yang tum strong tray pulote nali tum arjab thiba he pulote ile tum arada tum da birta chine lo kivir na sidam po la hanlo nali tum chorolo pini lo so ithe thini istame nali tum benching kilong po o sir ithilam lusmi juri lokhojan interdistrict BJP ideology si buji nahi BJP ideology bank ke a 6 du lavelo ha la pen hala reserve land pavelo la pen tribal bell pavelo ST SC go back whereas BJP tum hangkong kema hala solo la tum bank ke aman morjada pipelo mothote tangka pocha nang po jornang po ladak taka do kawe general bonai nang polan belo this is the ideology of BJP to finish all the tribal bell and tribal land lan vedlo la pen ladak bank ke alang ki pilo a game ke pathu idun bank ke pathu I edi alang bank ke tuliram rong ha lasi tuliram rong ha do bom lo polote Karbi Anglong rat ki velo nong ke cheka huita jorlong lelo nong ke dakilata already syndicate sola hello chin machini na a hem kichu e check tame syndicate kuri hello revenue circle ni tungena lo siluni am badakho ma fuluni lo pulote fuluni circle lang edi nang check tender mari du nang po 20 lakhs paisa pinai la pehla dak edi arnes muni hai 5 lakh pinai un eko tamne bangas fan ki people lage hab bahira Adani Ambani ko mane Godrej fan ki people Patanjali fan ki people lahanda alam bangke ne to apang sana limit thanik tha Dilimen loan lakme nang dirong ke Marin dealing polling center dealing kalang di ante nang di BJP pen COC pini congress ma chipo ogdona nam te tha bana le clar dak bala Karbi Anglong arat tan pachini tha ane nili BJP long pen la BJP long chiri ku pen la congress long de bang alam ke bang ke la lo ane nili ningkan cap great potensi tan BJP long nili do don bom la pen do don bom ma hot nili ningkan ini mana lah district anda hede kisan mosa long kami ini di kemudian executive member dodon la pena ko nili mondolong si kami executive member nang pono ki si kami nili pana bangke just mana nili panke bangke aku nang pekto si kami akan klaim ya bangke nili pana bangke apor bang nang itu asal lah kan tapi si kami hala do boma hoten si kami nili bangke la nong la bi kongres long nili kami ka dodon bangke la hala si kami nili bangke borong goi sama ning kete karena hal apodin mungkin sistemnya korupsi nabe non sistemnya lah korupsi sistemnya korupsi nabe tapi aku kemudian lo political alang ni kemudian lo sobat itu masih alang diklaim kita sini tapi aku lah non itu lah non Karbi Anglong East Karbi Anglong itu non rotong ini alang diklaim kita masai jenis nabe na job sini sistemnya BJP dan bahkan ciubu ini bahkan ada kolomora open state along sini ni kongres indela non MLA a kilik long bangke congressman ko anda ka vote ben mane ki pahai dunji panse nali tum ka chini abang sampai sini kan asi helikado we Karbi arat mate Karbi Anglong arat pan sudah mini licuning rilo lasina non ke bangji a election mate MLA kilik la so bangke nili mitang jongjong pen kamat hateng le kurang te non du bangke kongres hai athema ke hai padi bangke lalo non kado kabi non kecari bom
BJP ya. Kosong si rata pan ke cari pon ma kosong si ke pang mang ma kosong salang tum karap song ke plan ma ke kanto ko be si kami rata tum si kami chini tak la. Kasi non ke bang dia lang election na bang ke borop go go la pero ton ki ban kama pha na jok si ke rata tum si kami lang tan ma group event si non discourse si kami lang le tum cipahai ko si ban ni bang ke. Atau ko ya rata kami chini. La nanti tum pina apuling along bangke pinang anak kongres tum tulang malaman nali tanpa sini cima. Ini tum la dak gering polling center la long bang ke nona ko mat bang ke lidar sit ko bang ke ciklang bang ke kompik kan. Sitame rata ko bang ke nona ko bang ke kongres lo situ. Do mane ki do ko adima bang ke la lo angke ka bang ke non ke dam tang MP election ho sitame diring polling center bang ke kongres situ. Sok. Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me